Bingo! Wow, lihat teman-teman, ada 5 minuman bersoda warna-warni. Kira-kira Opa kalau minum soda berubah jadi apa ya? Wow, Opa jadi Ultraman. Keren. Nice. Kita lanjut. Kira-kira Haji Udin jadi apa ya teman-teman? Aduh, lucu sekali jadi Amel. Waduh, kocak. Kita lanjut ke Adit teman-teman. Wow, Adit minum soda jadi Ahmeng Boboiboy. Lanjut Susanti. Lucu sekali Susanti jadi Bang Jarum teman-teman. Oh, Kak Ros jadi Iron Man teman-teman. Mantul. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.